Svetska epidemija koronavirusa i bolesti koju uzrokuje retko koga ostavlja ravnodušnim. Zato je prirodno da na takvu situaciju ljudi reaguju strahovima, kao što su zabrinutost, teskoba i panika. Psihoterapeuti smatraju da u ovim okolnostima, kada je spoljašnji svet promenio svoj identitet zbog prisustva nevidljivog virusa i ekonomske nesigurnosti, anksiozno reagovanje je sasvim prirodno i adekvatno. Anksioznost je neki neodređeni strah. Znači, mi osjećamo anksioznost kada nismo sigurni da li možemo da izađemo na kraj sa situacijom u kojoj se nalazimo ili koja nas čeka i kada nismo sigurni u svoje sopstvene sposobnosti, znači kako ćemo izaći na kraj sa tom situacijom. S obzirom da je cijelo svet u toku je pandemija, u sadašnjim okolnostima anksioznost je normalna, zato što mi stvarno ne znamo ni koliko će ovo trajati, ni kako će se završiti, ni koje će za nas posledice toga biti, tako da je anksioznost u sadašnje vreme sasvim normalno osjećanje koje većina ljudi osjeća. Znači, anksioznost takođe dosta je podstaknuta od strane medija, jer mi stalno dobijamo neke protivrečne informacije. Te pronađena je vakcina, onda nova vest nije pronađena vakcina, ili pronađen je lek, pa nije pronađen lek. Znači, stalno dobijamo kontradiktorne informacije koje u stvari mogu da nam povećaju anksioznost, jer mi više ne znamo da se orijentišemo koje su informacije tačne, koje nisu tačne. Anksioznost osjećamo i u telu, znači možemo imati telesne simptome, može se ispoljiti kroz ponašanje i u emocionalnom smislu kroz emocije. Kroz emocije osjećanje anksioznosti je taj neki neodređeni strah i naša domaća reč za anksioznost je teskoba, znači osjećamo kao da nas nešto steže u grudima. I tu anksioznost možemo i sami da pojačamo ukoliko brinemo, stalno razmišljamo o opasnostima, stalno brinemo kako ćemo, šta ćemo, znači prepustimo se tim mislima i onda možemo da primetimo kako anksioznost raste. Što se tiče fizičkih simptoma, to može da bude trnjenje u rukama, bolovi u mišićima, osjećaj da nas prođe jeza ili preznojavanje, nagla vrućina. Krajnji simptom anksioznosti je napad panike, gde kao možemo doživjeti se odvajamo od sebe. Znači, gubimo kontrolu nad situacijom, gubimo kontrolu nad sobom, to je takođe jedan od strahova povodom anksioznosti. I ono što u ovoj situaciji još može dodatno da uznemiri je simptom anksioznosti gde mi plitko dišemo ili nas steže u grudima, osjećamo da ne možemo da dišemo i to opet možemo da protumačimo kao simptom da smo se možda zarazili COVID-19 i tako dalje. Ono što možemo da učinimo, da prepoznamo da smo anksiozni, da prihvatimo da je to sasvim normalno, da to ne znači da mi imamo dijagnozu, da ne znači da ćemo poludeti ukoliko brinemo ili smo uznemireni, da sa nama nešto nije u redu, da je sad neki poremećaj i onda sebe maltretiramo, pa ne treba tako, treba ovako i tako dalje, već jednostavno da prihvatimo to kao normalno osjećanje u nenormalnim okolnostima. Jako je važno da redovno spavamo. Anksioznost može da dovede i do nesanice, znači da idemo na spavanje u određeno vreme, da imamo neke svoje rituale pred spavanjem ukoliko teže zaspimo uveče, da izbegavamo vesti, da izbegavamo svetlost ekrana, bilo koju aktivnost koja može da nas razbudi. Znači da imamo neki uredan režim spavanja, da se uredno hranimo. Fizička aktivnost je jako korisna što se tiče anksioznosti, jer ona nam pomaže da mi smirimo telo i sve te telesne simptome koji se javljaju prilikom osjećanja anksioznosti. Takođe je jako važna relaksacija i vežbe relaksacije. Jedna od najpoznatijih su tehnike disanja. Kako se to radi, ima dosta i aplikacija na internetu i YouTube snimaka i tako dalje. I to je poželjno svaki dan da radimo. Te vežbe disanja možemo primenjivati i kada osjećamo se uznemireno ili kao vežbu, kao predostrožnost da se ne uznemirimo, znači da vežbamo telo da se ono smiri, da ga naučimo da se smiri. I te vežbe bilo koje, znači nije dovoljno jednom da uradimo pa da sad se mi oslobodimo anksioznosti, već je potrebno da vežbamo, znači kao i sve drugo. Ne možemo se ponašati kao da se ništa ne događa, ali zato možemo i moramo racionalno, hladne glave uzeti u obzir činjenice, slušati stručnjake i sagledati koliko će zapravo ova situacija dugo trajati. Korona će nas promeniti u mnogim segmentima, emotivnim, ljudskim, bliskim i pri upoznavanju nas samih.
Anksioznost i anksiozni napad su produkt našeg mentalnog procesa. Mi ga stvaramo u sebi, to nije bolest koja nas je uhvatila, već stanje koje nastaje kao rezultat naših misli. I zato ne zaboravite, kako je nastalo mislima, tako mislima može i da nestane. Ja preporučujem izbjegavanje vesti, znači da pratimo vesti da bismo bili obavešteni u dovoljnoj meri što se tiče mera predostrožnosti, mera koje vlada preduzima i tako dalje, ali u što manjoj meri, znači da se pridržavamo tih mera koje su propisane radi sopstvene bezbednosti, ali da zadržimo neke svoje navike, neki redovan ritam života, jer u stvari te redovne navike nama pružaju sigurnost. To je ona čuvena zona komfora, da svi kažu izađi iz zone komfora, međutim u ovako vanrednim okolnostima ta zona komfora u stvari nam predstavlja neku bazu, te neke naše ustaljene navike gde mi možemo da nađemo sigurnost u nesigurnim vremenima. I da budemo naravno optimisti, da verujemo da ćemo uspeti da se izborimo uz sve mere predostrožnosti, da radimo na svom imunitetu, da radimo stvari koje volimo, znači da skrenemo misli i aktivnost sa svih tih negativnih sadržaja.